Ni Apa Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai yapi manga Melvin Mukim naka film Haling Kabneng na komen ban pentip shapi ba nginwan rab yang sa sisi ni ka film ha ususo tham auditorium na ruga kapra tarik adu lifeway tarik ubnai jamang ki por kilong khanar baje mensngi ar baje mensngi san baje janmiet bad hanyo baje demiet turmen manya kendu biang yapi sa sisin Kikubor Kapatisi TV Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Yan ang takataw, nga supo tanggani ka jing maham, ya ka government, bala derjiya ba government ka yat shikmat, ban penlong ya kani ka private hearing, ngilatip lupa pin sa use ya gigang, ngilatip lupa pin sa use kita gi mafia, ngilatip pa pinathit chibun kita gigang, pa pin use sa katakas ngi, ban syo yang igiseng bahalang, ban syo yang gini gipait ba, giban wan siya tay, giban ay kata ka support, ni kita giban ay kata kajimbam support jongki, ngaong tangkane kawai, pada dia kata ka ngi, kaliang jong government pa district administration, kita iban sim ka jingkit kli. Namar bahagari India jongi ngingait bang idon la kajong kahok ban persya idon kahok ban keren idon la kajong gihok pimla ban le dictatorship pimla ban le kumbale kinong China pimla ban le kumbale kinot Korea kani kamdai ka North Korea kani kamdai ka China kani kadai kari India kamangi kum irit pa indigenous General Secretary ke Giant Students Union Usamla N Mukim ulah keno bagi Borsen Shah jong ke ilaka nongkli kalapanan kam da ki mafia ban khangi ki ba ban let sha ka public hearing tang namar ba ki yang persha ya ka Shri Cement Limited ban shna ya ka karkhana dobulat ha ka shong dait stong East Giant Hills District Union Yalam jong ka Giant Students Union ulapan pau ya kani habakran haga jingalang ka balengkot hadian bagi record jong ka Giant Students Union bar ka Giant National Council ringkat bagi ba jong ka shong dait stong kila syabat no haki pulit kat ba kidang temu bentur show office secretariat bandawa ya ka sarkar ba ka deban pinsangye bat ban pendam no mardor ya ka public hearing ti motion jong ka Shri Cement Private Limited kabala bu sni ban pelong da ka Meghalaya Pollution Control Board hak arpu artrik ujembang arasa upon Rio nagaliang jong ki nong yalam jong ki ilaka bagi lapan pau sa social media bagi kimdan kam seng bahalang namar kadai gajaka jong ki te kiseng bahalang kimdan kam ban tuklar kani kalong ka ka ba daliang jong ki ilaka kila persyang ban boilit persyang ban le bian namar ba ladang ipai sa kini ki public hearing ki baladep yoi banaliang jong ki ilaka kiyus da kita ki mafia ki gunda na kabentaban khang yung pait ba jongi bansim benta hakto ka public hearing ngala banong kani kamday ka public hearing kani kaday ka private hearing namar ba naliang jong gitu ki he ilaka ki pendan kam daga dampar ban khang halenti na kabentaban khang yung pait ba namar kumbang itip ka public hearing hi kaday kabenta kaban pensngaw pait ba kaba unong jong slong lani unong jantia ula pan pensngaw ya kata ka support lani support ya kani public hearing ti kawai rong akwa pan kran chipang the district administration jang East Giant Hills district nagaliang jong kani ka district kala persyang pan misuse ya law and order namar ba kumbang yo ba hasor silong kipadan kam ya kini gifus pan khang iki sing balang kibaya ngiya ki na kabalang jay Henry naliang jong ka district administration pat ka ailat ya gigunda ba ki mafia ba ki involve hagani ka private hearing ka bajong ka Shri Cement desa kawai nga kwa ban kren ngayas ngawro syapang kata kajing ya tho kana ba kani public hearing kadai ka badan jingadai bat uway uhe sorkar uday utray mapenyaj ya kani public hearing pat ba pide ban singil tu syai utaw day unong yalam jong ka sorkar MDE ngala ban keren frank habaya day bat kani ka Shri Cement namar ladaw ni unong yalam ubah kili do
jong ka sorkar MDE tu uday umau utray jong gani ka public hearing ngala banong ya kata pihak perkat ba we ukle du jong ka MDE tu balay nga habang kumta namar ba na liang jong kani nga government kala persyang banle bian hagsibon gibenta ka persyang bandi ya gijaka siya taon non tribal utaw surprise uklan yung baladi ya kani gijaka siya utaw Bharat Sharma ladingi ailat kabumut bag ultra taximen kan sawan kan sathit jaka kumjo kani kan salong shen lada kani public hearing kani ka private hearing kala banya syakmat kani kata tahu ka penremjur ya kani ka MDE tu namar batang nagabanta kajing mentoy marway nangamata kajing mentoy shimet hindi ya kajaka wat ya kita gian gikendon kabagi pendon kam ro ki pendon kam digian digiway pat ki state namar ka state jongi kaya pher na do kata ka suñ beneng kaya pher na do kita ki lom ki wa ki ya pher na kata ka ki benta ka ba lagi phai ini ki hill area but plain area kinlong la kajong kata ka rugom tray kam na liang ka natural disaster dan kata ka daw ngasubo tanggani kajing maham ya ka government bala derjia ba government kaya chikmat ban penlong ya kani ka private hearing ngilatip lupa pin sa use ya gigang ngilatip lupa pin sa use kita gi mafia ngilatip pa pinathit chibun kita gigang pa pin use sa kata kasngi ban syo yang igiseng bahalang ban syo ya gini gipai ba giban wan sya tay giban ay kata ka support ni kita giban ay kata kajimbam support jongki ngaong tangkane ka way pada derjia kata kasngi Kaliang jong government but district administration kidai ban sim ka jingkit kli namar ba hagari India jongi ngingait bangi don la ka jong ka hok ban persya ngidon ka hok ban kren ngidon la ki jong ki hok pimla ban le dictatorship pimla ban le kumbale kinong China pimla ban le kumbale ki North Korea kani kamdai ka North Korea kani kamdai ka China kani kadai ka ri India kabangi kum girit pat indigenous people kabangila ban sim benta gino pimla ban le kat bamon namar ya phi legit do pajba kata kadai ka message ka ba strong bagan IAP la phi le start la phi le bian la phi use kita ki gang jong phi kan mau ba la jia ka jing yum snam hakata ka singar war trik ka government kadai ban sim ye ka jing kit khle namar ba phi la pengkhen la pa yan phi dai kinong snaan bat phi dai ro kinong pengkhen an kata kadai ka message ka ba punsin kaktin kaktin ng way kajong no one is above the law and order but hakani kanting yang iba na liang jong government kala persyang banwoylit hasibon kita gibenta namala dang ipay siya ka district council kamdon tang kaway ka district council hapok environment impact assessment kaban kami ya kani ka implementation jong kani ka sirisimen kata kadai ka message kabangan akwa ban Asia government of Meghalaya. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.